uze kimi na usethi uDavid umesephendula number 1 cibuka uDavid umfana omncane umfishane 2 uDavid akanayo experience yani yezimpi ubelusa izimvu akanazi experience yani ilento abamdisqualify ngayo lapha nabafowabo bathi ena usaze lapha izimpi kuyele empini usukuyiphakamisa yeso number 1 uDavid uthi njengoba ngingazazi izimpi umesuka lapha abafowabo ngicela ukuthi lokhu kungazethembi thembela uNkulunkulu uDavid akaqala ngeselapha phambili eswathathe lapha emuva esakhuluma nenkosi imnqabela nabafowabo bemnqabela ukuthi bamvumela kanjani wamvumela ngoba bekhombisa ukuthi noma ngenayo experience yezimpi ingenayo baze bamnika ingubo ukuthi njengoba ungenayo experience yezimpi kodwa ufuna ukuhamba ngenkani ake sikunike nazi ingubo zenkosi ikhonto yenkosi wayekhulula wathi zizongisinda lezi zinto ngizohluleka nazo wayesebatshela ukuze bevuma ukuthi enkosi mina bengisemvini kaBaba one day waqhamuka ibhele angawuphethe umkhonto angasiphethe isihlalo angayiphethe inkemba kodwa ngaya kulo ngamandla kaNkulunkulu ngayibamba ngayidwengula ibhele uthi ngolunye usuku futhi ngiluse izimvu kaBaba kwaqhamuka ingonyama yabamba izinyane uthi ngaya kulo ngingaphethe umkhonto ngaphethe lutho nanani kodwa ngamandla kaNkulunkulu kunjani ngalidwengula ube yini ke lo mfilisti ongasukile ukuthi ngayisimpi kaJehova angithembile zonke lezi zinto mina ngithembele uNkulunkulu kwamina kusethembi ngoba lezi zinto engisenzile angisenzanga ngawo amandla ngisenzanga ngokwamhlakanipha anginayo experience mina ngiphumelele ngamandla kaNkulunkulu ebemethemba manje uma ngiphumelele ngamandla kaNkulunkulu izolo ngithembele kuye namhlanje ngizohlulwa yini ukuthi lo mfilisti ongasokile namhlanje ngahlula amen asebemvumele wabheka kuphi umfilisti lalela kumese fika kumfilisti ngithi yabothi lapha uphuluke ngani uthemba nawe ubheke kumfilisti uyakhuluma kumfilisti uthi enange yinja yini ukuthi uze kimnani useyaphendula uDavid uthi wena uza kimi manje ngenkemba nencula nomkhonto nesihlalo bathi mina ngiza kuwe hayi lento hayi lento ayimani hayi ngamathi kodwa la ngegama likaJehova yabo uDavid wayephethe ikhaya kodwa wayengathembele kuzo wayethembele egameni likaJehova kumele ube nayo imfundo kumele ube nayo ibhizinisi olenzayo kumele kube khona izinto ozenza but ungathembeli kuze uthi uzophila kusasa thembela uNkulunkulu ngoba uthembela uNkulunkulu uzosebenzisa ngisho ini lento ongayethembi uzosebenzisa ngisho lento ayimani uzosebenzisa lelitshe lezi zinto onazo ongazethemba uNkulunkulu uyakwazi ukuyisebenzisa uma ungathembele kuzo uthembele kuye amen kodwa uma uthembele kuzo uNkulunkulu uyavimbeka ukukusiza uphupha nazo ngoba kumele isebenze ngokwamandla azo la ihluleka khona uyamuka amen yabona amen yes ingakho mina ungayitsheli ukuthi wena uzohluleka mina ngathi nisindiswa khona abantu ababethu umlilo wamaphepha ngizowe and nami lento abayishoyo ngangizizwa ukuthi ena kunezilinge ezinzima kunezilinge izinto engiphume kuze ngibona ukuthi izongiqumba phansi kanti ngangazi ukuthi step sokuqala sokuphumelela nesokunqoba ungazethembi esesibili ukuthembela kuye umuntu phethe lezi zinto ezimbili uma uzwe izimo zitshela uzohluleka zitshele ngempela ukuthi ngizohluleka ngaphandle kwakhe ngeke kuye abantu balezi lokho ngizohluleka uma ngingedwa soyetshela uNkulunkulu ukuthi Lord I'm 100% sure ukuthi ngaphandle kwakho uzohluleka kumele utshele uNkulunkulu akazi ukuthi wena unjani uthembele tshela uNkulunkulu ungangenelelanga esimini sami ungisiza mina ngohluleka ngiyazazi Nkosi lokho banginike kuze kube manje ngifihlwe nguwe egcinwe nguwe wena owenza unyaka lami ningasheleleli wena ongavumanga ukuthi ngibe impango yezitha zami wena Jehova ungcine ngomusa wakho mina ngcine ngamandla ngcine igama lakho Jehova uma walisusa igama lakho ovela ukunqumba ngoba mina nini indawo ngibona ukuthi ngabe ngawa kuzo nakwamama kodwa mina ngiyamsaba uma lo musa usebenza ke awusebenzanga ngoba uyisiphiwo usebenze ngoba
izimo zenza ukuthi ningazithembi kodwa nithembele kuye. Kunamandla kaNkulunkulu asebenza kubantu abangazithembi abathembele kuye. Kunamandla kaNkulunkulu afuna ukusiza abantu abangazithembi abathembele kuye. Umuntu othembele uNkulunkulu akasuki kuNkulunkulu ngezikhathi zobunzima kodwa uthi mina ngofela uthini nje. Obani balesele ecule asisuki kule ntaba. Sithini? Come on. Asehli kule ntaba. Futhi asisuki la. Come on. Yes, asehli. Ngisho kwathiwa umlilo unjani. Ngisho kwathiwa ivunguvungu zinjani. Usathane kumele azi ukuthi ikhola usibanibani. Selikholwa forever. Alikholwa ngoba izimo isahamba kahle. Ukholwa kwakhe ku forever. Asikho isimo sasekhaya, asikho isimo sasemphakathini, asikho isimo sasesikoleni, asikho isimo sasemsebenzini, asikho isimo esiyoke simuyisa. Kumele asho njengoPaul athi ena ngiyakholwa ukuthi ayikho into engehlukanisa nothando. Akazi ukuthi ngeke zibe zikhona izimo. Uyayibala izimo ekwazi kanjani ukumukisa abantu bomhlaba. Nekhumbula bafethu. Ubani kweswela, abali ukuhlupheka, abali ukufelwa, abale indlala, abali ukuhambaze, abale iningelosi, abale ini okukhona nokuzayo, abesethi ngiyakholwa ukuthi zonke lezo zinto ngeke ngahlukanise nani. Uthando kaNkulunkulu uKristu Jesu. Uthando uJesu angithanda ngalokukhulu kunezimo engidibana nazo. Ngeke izimo zingahlukanisi nani. Kumele kwazi wena ukuthi njengoba ukholwa kwakho kunjani. Akumile ngenxa yokuthi izinto ihamba kahle. Kume ngenxa yokuthi unjani. Njengoba uthemba uNkulunkulu.